tu ni twithia twitwa icio nena nya yulu wa uiti twitumia ndawa cia miti ethia wi bau ni withitwe wiyanganga kana wimantha uiti kwa ivinda yasa na uiti ucio ndwaisa kukwata uthiukite masivitali ukanganga muno ukatatithia uiti kundu kungi na ndwaisa utetheka usungio waku ni kwa thini wa clinic Charafika Herbal Clinic ni kwithia alama tambukite thini wa clinic masia kana uiti wa ndakitali ni museo matakitali on then mavivithie meno twika ithimi cio ni cia kwikika na ndawa cio ni mbikie ukunikili wa kuyana namba isu kona siva withio wa kio chaku nicio namba cia Rafiki Herbal Clinic official na nicio tona kutumia kutumwanya na ndakitali mwithia namba isu ni noti mwonza ile imo noti kenda noti namba isu ni 0722 kana noti mwonza nyanya inya ile 55 indi namba lengi ya ndakitali na yoto notumia muno kuika kutuma SMS kana kutuma WhatsApp ni noti mwonza imo noti kenda noti nyanya nundu twina ndakitali mwa kwa imwe nthini wa studio sito tauni tukwithia twikosa kana tuosa mokuli maku kwisila kwa ile 3 kenda imwe 5 isu ni namba itu yotuma ni mukuvi na namba isu ni free of charge kwa hivyo tuma mokuli maku antikuviga kunengele ile ndakitali na akimasungia nitasali Shabeti Wambua na karibu sana watindata natina nesa nakona tinda nesa karibu inge nthini wa Mutongo TV. Thank you. Ndi kethi musiaisi witu ni kana tuvikia na kwambia ningu kethia musiaisi wa Mutongo TV na ndiotho cha kilunguni cha mthanyani wa umuthi otowe masitoma kwa nito Dr. Mwithia daktari wa Rafiki Herbal Clinic. Maybe utunengelelio brief introduction kwa mundu rota nkwithia emwe ni muno utakuona kiseveni wika kukwigwa ni ndiye ambe kwambia kuwatch Mutongo TV na kwa mundu ngototha kwithia no kwisi ni wa kusoela kino kwenda kumanya munango yulu wa Rafiki Herbal Clinic. Rafiki Herbal Clinic ni kliniki cha ndawa cia miti na kikwatikana waile betani itu ya Eastern Central Africa. Tukikithia kana twanengane ukunikili wa mowau na ukunikili wa ndawa na kwikithia ni twinengane undu wailite kuita mowau na kuita mathina alamalika ku mini itu na muno kusuya ama ukana ku manage mwakuze kuthekana ndo wanga klevinda na ndo naemewa no kwa kilungu kiasa kutwa cia kana Rafiki Herbal Clinic pena mosio maingi alokwetha wikwata nthini wa kliniki nundu wavikanwika no kwata ku register na Rafiki Herbal Clinic na registration silingi maana 5 kuna ndagitali munene ni free na test sio ndene free kuni twika enda twenda kumana thina waku kenda thima tuita thina twisikana wo thina wonu wina wo. Asante na indi mausio asu ni mo maingi kana kitumi cha mbe cha kusa kwa clinic cha Rafiki Herbal Clinic ni kana mama ikuivia ithimi sio nthe wikwata mana batena ndivi na indi ndakitali nukukwithukisia ethia weigwa wi muvinie nukunenga mwanya wa kwivonde visia kukavola ila tuita installments na indi ona sindivi no ni siani ya muvuko waku usionge utawi uriwetetwo muno ni awawe ala matambukite nthini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic masia kana ndakitali ni friendly na customer services yo ni nseo assurance. Asante na indi nenda tuambie imwe kwa imwe nthini wa alama ofisi maitu tuvingwita makilo muthenya ni kana yitu cioko tutabie wo wita chao twina bonge sito ila tuvingite permanent na nitutembelea bonge isu ku mwanda mthukisa na wotembe klinikini situ sina matakitali mavivithie na bonge no ni bingwe kumakwacha saa ili mpaka saa 12 ofisi munene we mulolongo nomba ni ya 3D Hotel ba hoteli ni wa 3D Hotel twibaanthi wa hotel kana 3D Hotel ground floor na tukwate na Automat Supermarket na tuvingwite kila muthenya wathoka mulolongo no kuthawi kwata witi munene na witi wa ndawa semite na wa wenda kuona ndakitali uyuka tauni Saturday ndakitali akethia mulolongo akomenaku musini wa masaku tuvingwa kila muthenya ni watu atinila umuthi na masaku ingi tuthengiane na Automat Supermarket welekele sokoni wamboka wa masaku uma Cooperative Bank musini wa Tala tuvingwa kila muthenya na Tala twiba tuthengiane na Flavors Restaurant katika tu watoto na Eastmart Supermarket kitui tuimuli mongolovani ambe ofisi namba 54 musini wa wote tuvingwa kila muthenya na wote ni wili kama likiti ya mboka katika tu watazama Agrovet na Cecil Hotel musini wa wote na asia wibwili kama likiti tuikatika tu watazama Agrovet na Cecil Enterprises na ndagitali mwanene uka wote na koka Friday matuko miangolea ndatu tukakomana wote Friday ya ukite
na musini wa Kibwezi tukwatikana tubingwite kila na Kibwezi twibaba kubi na kwa chula sibitali kana Tumaini Clinic na tubingwa kila muthenya musini wa Emali twibaspark tubingwite kila na wa itina wa public toilet kana booking office na tuubisi namba 2 na kenda matuka asume bukiwanzani me namba soma namba 69 nibobe ubisi witu na Mombasa. Watu wa Mombasani mpo. Kliniki, tuna kliniki cheu Mombasa Changamwe. Anuma Mombasa maana tuyetunge kliniki kitu Changamwe. Kwa hivyo kliniki imerudi Changamwe na tuichangamwe Gomo Plaza. Gomo Plaza ni bako thengina na Gomo Hotel, usini hoteli wa Akamba Handicraft, tuibau Gomo Plaza. Gomo Plaza katikati wa KCB na Cooperative Bank. Katikati wa benki izusieli wabikau katikati wa KCB na Cooperative nuko na stairs ile zitabuyo low nuko na bana nene andike Traffic Clinic lesa kuno kutwethia na Mombasa tuvingwite kila muthenya na ndagitali ayuka Thursday ku matuko 22 nina appointment si anuma Mombasa tukomane. Asante. Matuko ni 22 twethi Mombasa kana clinic Traffic Clinic kethi Mombasa mpeni wa branch ila original ya tene nayo Changamwe na ethia wene kulio pe bandu kwenda tweto obisi pe bandu kwenda kumana baloto na kutambuka nikanovikena kukwata witi tafadhali tumatumani mukuve kusela kwa ili tatukende mwe 5 niyo namba itu ya utumani mukuve namba sungu etano isu kona ibitila bwithe yo akio chaku na sio namba isingi uko no ibita na sio sia Traffic Clinic kana sianda kitale ningo usome asio ni noti monza ile imwe noti kenda noti namba isu ni 0722 100 na 900 kana noti monza nyanya inya ile 5 amba ilenge nayo utonza tuma SMS ukatuma WhatsApp nayo ni noti monza imwe noti kenda noti nyanya tuma mokuli maku nengelele ndakitali asunge imwe kwa imwe kusila kwa ile 3 kenda imwe 5 na indi tumombo nenda wambota pe kwa mituke ama wala hoita na indi no usio ukasio katwelesia ethia mundu ena thina tawaibu nibibe muntu ndo kwenda cho kivudho naona ni kawaida asuna mwaka tu amokuli ala no sete chumani kidhelu mtu anasema choo yake inakuwa nyepesi na amezoea imekuwa ni kama kawaida tuyasekana nituitamo mekibabukanyo ndino hospitali maito onde na nitukwambia obau wambe sema thina mandetema ila wambia kuna wina complications yako icho twila tuna thina wandetema yebu na be thina wa typhoid thina wa mitutu ya amoebiasis na pena thina wa brucellosis kana brucella nangiri makwata thina wa malaria na ikamaiti thina wa joint kuwa ni mutomo no kuvyuva na ndetema itothela ku ethambe kwa muwa wilela kana wivyuva muno ukiwa ni mutwe no ukiwa ni bu ni utabika angiri methame na thina wa nausia kuisi chefu nangi ibuyo kithani kwa kana ni uvyuva pengi methanda bacteria H pylori kana thina wa stomach ulcers na ndisio ni tuitane sa kuma thina amo thima konetie bu angemeka cho chumu ketha mundusu enda cho kibwambi vi angecho chake kina mamia kana kina ndakame na ngene mema wani kuicho mundu amina matuko maingi uteka cho thina sio thina thini kiambi ni waswali situ sia Rafiki Abo Clinic nitwika blood cleansing kana kuthambia ndakame etha ntuna kutha wina impurities katika ndakame yako nitwika detox kana detoxification tuyambia na colon cleansing kana kuambia kuthambia ebu yako nikuthandwisa kana muno mathina maingi moka maliuni kana maliwela toya na twithi tuthambia mbio sia kusiena mathina uyuma metuke uyuma mo matune mabwa ndakame kana meyelo ingi nutokwa ina infection ila si ukanda kama ni na ikaete thina wa bacteria katika urine kana ndiani ya maumo uketha wina ila ito burning cessation na thina wote mane maumo kuma metoke maumo maku timasio ndio kutha wena ila tumita UTI kana urinary tract infection kana uketha na STI kana infection isi ya mitamboni kana STDs kana mwala makwata matona kukwatanwa ma sexual transmitted mondheni ni itama thina asu wa minovika hospital situ na ingi wabikamo bisine maito nitu thatu thinikia tangai muno sia aume alama imbite prostate alama imbite ania kana itunda kuimba kuthea kuyambata kana alama ina thina wa low libido nitu ita thina makonetie amaitu kana amama thina wa period kana menstrual disorders kana thina wa endometriosis thina wa gyno alama ina thina wa kwata mwana kana infertility wimbu wa mwana kana wina thina period cia kusio kila matuku kana ikukasiatianite kana siteko kila uketha sina mpangilio wa date nituitane sa chali cha ibinda period kana cramps kana wina thina wa discharging kana kunewa uyumwa ni kikocho nunganai sehemu cia kimbithe
akani makwata wana infections ya PID na nitu itane sa nitu kuitaua joint kana arthritis kana mutambuko we wane joint autoimmune disease kana ulokwata attack ya joint na ukitha wina ila tumita joint pain kana chale cha joint na stiffness of the joint na thina wa rheumatic kwanda kana kuwa uyaliwa ni joint cia kunetu itane sa tukiita kukoa pneumonia allergy na thina cia kithui netu ita thina wa skin kana uwa kikonde allergy ya metho matu na thina wa haken kana thina wa kini kina thina kana maya maku mena thina kunungia kanywa kana wina thina wa decay ya monukane pe mundu witha na problems ya kikonde na ketha kwitha ni chunungano nukuma ni odua kana muke utekweleka nitu ita thina ikonetie high blood pressure kana ngo yaku ikuna mituki na diabetes. Asante makuli nona malikite ulikolika mambo daktari mundu ayimba mau mana thina ni mau na aile tutumia ndawa iba na indipe mundu ngiukulitie kulio wa kwasia honorable Mwithia na akambiki ena ambava daktari mundu ayanda mwi na thina ni chao twambie bau inflammation ya joints joint ni kwimba kanano kwanda mwi ni watu anene ya kuhusu maundu konete joint ekatu sisie kana no twakwetha wina arthritis kana mutambuko nundu mitambuko imithemba mingi pera tumita osteoarthritis pera rheumatoid arthritis pera thina wa gout pera thina wa juvenile na yonthe ni mitambuko yukanitie na mathina meki bathukanyo kana i symptom ikwenda uthengiane lakini ukitha kwitha cause yake ni different tuyase kana pera ni makwata ukwimba mundu akimba tayu kana akimba kuya mulimo kana kona cia simbete nitwasia kana wingi wa uric acid thakameni no affect ya mwi waku ku avoid utumia muno mwingi na masia ovevia na pia kutumia chemical mbingi mwini kwaku kila kinga tukua na thina wa joint nuka na aging kana miaka ni affect ya thina wa joint na utethia wea kwaku utethia cia wea ata andu alama kwikala mwavisi ni makwela ngali ngilungu kiasa ni makwata edema mau makibu bia kwetha kana ila circulation ya thakame nuna kulea kutembea nesa nito na kwetha clot thakame kana ivingia kana mikiba itotembea thakame undu bailete ku overweight kana weight mwingi nuchangia mauma joint kun tuyasa kana ekawike exercise violate na wea maleu natural alamena madini yanosaidia kwikia bina jointini siaku kila kingi tukwasakana ethabe muntu nakwitha ayanda mwi rheumatoid ni ukana cia na attack ya immune system ekatu the nitwa mana ndawela tutumia cia miti ndawa isu ni cio vitina zia cia ilite na ikatutethecia kuvosia mathina tasu kwambe tukumitukie dalili lingi zitonda kwitha ikona nitu na mutambuko nisu siba mbe watu mevau muno ni kwanda mundu kuwa mwe wake uyananga likwe mwe pinning like nintu ukiwa ta utonda ni singano kana kwimba cia moko kana cia mau na kila kingi ni kuiwa kuichuo ta kwina olitu mundu su bala chonu kwitha ndokelanda tamuka tamucha maumake na bala comment ndokelanda ngini wana mundu su baka kuiwe atwa choni kana athi ukoma uketha ila movement ndo nda move ne sound bailite thank you na indi tumabu abe mundu ethi ana kulia daktari mundu ayika chochumu thina ni chao ninye John na wesungia John ngwenda atunenie mathina makoneti ulcers kana mathina onthe mena digestion na maivu kwa general H pylori na sindu cia mthembo su na mundu onthe kwithia na thina pia wa acid netu ita thina wevu na tukaita mawala makonetie ivu ya kwitha ina mathina angwini makwata thina wa digestion nundu wa mile kana mibindu ile ya maleu nituonete kana matukwandu refined muno ni kwa affect kana kila kingi otosisia ni babala onywa kiwu kana matunda ala ya nitukwata mathina makwiwa ni bukila hivi na onde kumundu suku wane buno twele kwamba thima tusisiye nitha ena mitutu ibu ni kwake nibatonda kwitha bena intestinal worms pena pinworm pena tapeworm pena aina ya midudu mingi itona kulika ibu ni kwaku kila kingi ni gas kila chotuma ibu yaku ya accumulate gas ni kitumi chao pena mendete kuyana ni monywa kana ni monywa soda kana ni makwenda onywa juice muno isi affect ya digestion muno kutukuya ekatu sisi thina webu yaku na tuisisia ni umo ulawe na uo kila kingi ni bacteria ni sieta thina webu na uketha ni kwalia kana ni ovyuva ta isu ya ulcers etha untu nakutha wina kabo kana na mayanda be mundu asia na kabo kumeti ulcers na kabo kwa musumbwa ni acid mbingi ebune kwaku sisi ukenetweka colon cleansing na tukiita ebune za tumia kiko chombe na ndawa ya isu ika cleansing ya thakame na ikathambika kwa chuki kaumanesa asante na indi beke ngwenda kumana kana no itakabo nitu itakabo na diaphragm kana thina wa kabaso ukitha wa samaki ndo mundu sunu kutabika nukuna kio akuene ngali itabika kana ngi nukuwa na mundu ayungwi wa muno kile vida yonde thino sinene ita kwa kweli daktari niko na shida ya kuanguka tunaweza saidiana shida ya
kuanguka alama paluka epileptic confusion ituita ku ethani mundu ya thina wa paluka kutulwa kwa safahamu nineita kana loss of memory kana kulwa thingai ituita. Asante na nende nakosa maukuli maku kuisila kwa ili tatu kenda imwe itano ni nambesu kwa naiva withio wa kio chaku nambesu ni free of charge kondu kethina nsika kukulie kulio ndakitali nondu twinake kwa imwe live na ende ino kwitha isungie kulie su kana mukunyisi mukusila kwa noti monza ile imwe noti kenda noti nambesu ni 0722 na 900 na mbele ngia zimuto no kunya ndakitali na noti monza nyanya inya ile itano na indi bena namba SMS na WhatsApp kana tona kwitia pin ukakunia ndakitali obise yani kuona maybe something kindo tona kona bisa ni kana tumia ndakitali na noti monza imwe noti kenda noti nyanya ambisi sio onde wa mino kotomio imwe aisithi siku nenga connection direct ndikino akilini cha Rafika Herbal Clinic Islam neno wacho na ke etwa Dr. Muivya. Dawa ya kini ni chao kini chakwa kikwatite kubwa gum bleeding then kwa tathi na wakeni kana akona muswaki aitwila ndakame kana atina kini chake ayambe kuma ndakame angini makwa tathi na wafango kana bacteria katika mayo maku ukitha wina decay ni makwa kana wina thina wa munukani kwa kupena bacteria nitu itanesa twina watu sobetie ya powder na utumia awe osa muswaki waku weekend welo sakana yona ukikia powder esu wa mina usako thino sinu amina kuma na nitutambasia umunuka uketha kana ni wapikia na uwa. Asante na indi tumabunenda atu amboneni ya mituki mathina makonetie allergies sia mithemba na indi twinene ya mathina makonetie kithui te mundu kwasia kifua yangu inakuwa inafungana tu nituita thina sia allergy kithui kuvingana na thina wa tonsillitis kana tonsils thina wa respiratory kana wibeba na thina na ngai sia milokoni kwimba kana wina throat kana waseno kule lea kumanesa na langi ni wona amena allergy mundu ali kama ndwe kito bandu besiuki kana mundu anyoskala bakubina ko chana ambia kwathimwa kana chambi okoa kana chambi obinga la kibuni kithoidi chake muno siana nini ila sio ni mota ni kwata effect no ya allergy kona akakiuma kemia kile binda ondena kekala kakoete nini tumia ndawa itawa ndawa nzio muno itumika tusoba siana soya kana mauta ala tuthiite kuma mbosoni tukekea eucalyptus tukekea mitita mint na mitingi kibuthukanio na nitusoba sia tukaosa eucalyptus tukaumia kiwu chayo na tukakausha ikatuka crystals ukatumia anachi ndawa sumu yake ukapeka ukamachini munusa nyonde katika family mwekea katika kikombe ila ni thina wa throat ni tonsils na nikatethesia mono. Wow. Asante na indi ibe mundu kukulia ni muita mbio daktari ninaita mbio na thina wa kidneys kana thina wa kidney yalia kana mbio sia kusina chalia uketha no temwa ningali kwa ya abdomen koko kwa kana koko kwa ume ndo mbio ni ile kana no kumanga mitoke kana no temwa ni momo kana no kwa ni kuma mbio ingine sia type problems sia infection sia mitambo ni kana UTI kana STI infection. Aya na indi nende na kwa samokulu maku tumakuisila kwa ili tatu kenda imwe itano 23915 niyo namba ito yotumani mukube likana kana namba isu ni free of charge kwa utumekulio nose ninengelele ndakitali ambu kusungia already nikuwa na alama kuletie yulu anda mkasi ndakitali na indi ni mwengu enda tambe kumanenga mwanya tuambo mana ndakitali naenda wapi nikana itu siyoka kwa samokulu maku nenda kukikithia kana toise kana ndamboka ya mwaka witu twitha ndakitali wi mwana we mwene nundu andugimithite machenda kona undakitali kunda mboka nangu kwelesia ni andakitali mwene andika matuku tukomanaku date isu paloku wangitangasa na ngekunenga warning kuya kana twitha nandu metha ku ngalini kana masokoni kana maimani ngitha nandu mamuthembosu ithukise langu nena clinic na Nick Brantage Rafiki Herbal Clinic na kliniki cha muthenyani wa umuthi ni matuku 16 twatinda Machakos na masaku twibakubi na Cooperative Bank kana Automat Supermarket na tubingwa kila muthenyani wa uni ni matuku 11 na ngethia mulolongo ithanu kwenda kuma nake Dr. Muivya muthenyani wa uni ninye mwene ngethia mulolongo kwambisia saa ile mpaka saa 12 na ni 3D Hotel flavor ya yellow kana tukwate na Automat Supermarket Automat pundi wabi kabu ndukalise mbalovani twi ground floor nukona mpesa ile na fridge sia soda sia Coca-Cola ikilabundi no twi Rafiki Herbal Clinic ni ndi wa 3D Hotel na muthenyani wa Monday tukethia matuku 19 Dr. Muivya akethia Makindu nukwenda kuma naketa kitali uka Makindu tukethia tukiita wa
kwangi na ni kusianisia na Mumbuni Driving School na Kibwezi ni bakubi na kwa chula sivitali Kabati ni kwa Kano ndu na wakeli matuku 20 tukethea Kathonzweni hotelini wa Ngomeni. Kathonzweni ni hotelini wa Ngomeni na Tala ni wakubi na Flavors Restaurant. Na muthenyani wa katatu matuku 21 dakitali akethia matiliku kwa Kimuti Chambio Inn matanisio Makilili na Changwasi na matu ni hu bakubi na Kinatwa Sacco Booking. Na muthenyani wa kana matuku 22 dakitali akethia Mombasa Changamwe katikati wa KCB na Cooperative Bank ne mali bus park kiwanzani itina wanaikana booking. Na matuku 23 ngethea musini wa wote wili kama likiti amboka katikati wa Tazama Agrovet wonda kitali mwene uketha akiita eo mwene wote uka Friday nguite ni pa wili ka malikiti amboka katikati wa Tazama Agrovet na Stacy Hotel na ingi nituithana kliniki masaku na kuendelea kupina Automat Supermarket. Saturday ni matuku 24 ngethea Kambu itina Wakanzi Supermarket. Asanti kuni andakitali simu kuisila kwa namba isuko na sithio wakio chakwe ethano twana kwithia wapi twenda mbuka yake nukwendo book appointment nundo nwa manaba lokuka kana kindu cho ndo twana kwithia wendo bukule in private kana simoni noti monza ile imo noti kenda noti kana noti monza nyanya inya ile itano na indi namba ile ngine ni noti monza imo noti kenda noti nyanya na mbisu sionde hata ukipiga moja with the bisi tatithio isingi nundo sionde ni sia clinic cha Rafiki Herbal Clinic na novikia kuthinikiwa Mutongo TV mundu ayahanda mwe wake thina wake ni chao na indi kulia kele mundu ume ena kibeti na maina mwana na mena miaka 25 matona kutethekata nendi enda twambie na mathina ma kukosekana kwa mwana kwa kana kwa ume mathina lama kwa taome naka maki mitambo that is infections na indi twilika maka kwa mituki ni tuitamo mako na infection twasakana no temane maumo maku kana no kumanga mituki kana umama mabiu angele mama pindu langu bwana takawia kana ndakame ni tuita tuna kwa wina uambio kana meki bayosei ina mathina ithani kwa mundu muka na aume ne makwata thina wa ania kana itunda imwe kwimba ithe kana yambata mathina suma thine kia na aume engine makwata wane infection na kwa mundu sunda kumana kana ni infection ni tuitane sa mundu muka wina bleeding kana ndakame kukakeli kana katatu ni tuitite thinosu no kabikia kubwa kana wina wimbu wa mwana ndakame kume ite kungama ethani mundu mukawa waye na nui na matuko maingi na ndesi awaite chaupe yang makwata nondo ikethe yalia ethena ine kalindi ni itane sa nitwasekana bena thina wa hormonal imbalance hormone cia mundu mukai bitukanite ni simu affect yako kwa ndesi matuko make ona ndesi to makwata egwindi kana to makwa egwindi tuyasekana pea kengime na complain na makoga kwitu na matetheka ethano akwatie mwana omwe ndo akwata wakeli ndusini boto no tethekia ukarafika bo clinic nino kusi wandu engi matethekete ona kuna utetheke wewe mutwano na ndo akwata mwana uka nangwe ya mwana akwatikana nundu wandu eli ndukatia mume wako ukanake tumugime inyuonthe nundu ome ona mwana methana thina wa impotence kana mundu mekwithia mbeu ciake itatona kusia na angi matukwame na thina tuwita wa low libido ngali yake ni usukuma low libido mnatibu kuna mtu alikuwa ameuliza low libido tunatibu ngali yako kethania usukuma ukabika kimakio ndo ambata ndo bika salama shida ni nini usigeukie zile tembe tukathi kumanda blue tembe ona Dr. Mwithia na ena ndawanzio na ngikuya kana twina brand ito man power na ndawezu ndukakemwe mundu ungi Dr. Mwithia no wina wela ito man power ni brand yake na wela ona mundu ungi na ndawezu no nyando mo tembe cia machasi ya man power isu ni case na ni tuma lodge ya case man power is our product na twina over 21 years twimi trade na ndawezu ni natural powder na isovetwe na ndawa ite chemical. Thank you. Ndawa isu ni nzeo na siete madhara makando. Haya, niko na shida ya kutapika nikiingia kwenye gari. Naweza kufanya nini? Mary kumangalikosea kamulu mbitini. Niulizie daktari yo swali. Netu itathi na usiwa na usia kutapika kana thina makabo na acidity. Na nioke Kitui town mulimo. Kitui mulimo ngolova ni ambe obisi namba 54. Thank you. Daktari, dawa ya kini naweza pata wapi na ni pesa ngapi? Ni tunajua tiba ukija clinic ndawa ya kiminaku ya kanatu inaitwa mouth remedy ndawa ya powder ukija clinic yetu utaipata tabi daktari ni hivi tuna thina wa vaginal bacterial infection kwa hivi miaka ina no ndethika na ingwenda out tabia pe mtu anakuithia atesi kuna ile normal discharge
na kuna ile discharge ambayo si ya kawaida na mundu tonda kwithi any infection na wende si atajuaje muno kwaka nimatona kala na infection kilungu kiasa matoma na nondwa nature ya line ya urine nitwona ngime kwata thina wa UTI nekekala kilungu kiasa kukila twendani kumana kana discharge ino ikuma ni ya kawaida kana eno wo ilo tumekwata thina wa PID kana cyst infection ni that discharge and either ina odua kana ina mouke kana ukitha kana ni sticky muno na ukitha ni wanta yellow substance kana nitlekangite ino sini tuita kutu ambao thima tukamana ndimba mimeo na ve kindu ki mumeo what is the problem ni wale kwa scanning tuka test kama pe thina ukwata throat thyroid kana thina wa goita kuni wale kwamba sisi wanaweza tukamana ni thina wiba withini wa mimeo yako. Asante. Maukuli ala mokite ni maingi. Kuna mtu pia anasema na pia mtu akisikia kuchoka bure shida inaweza kwa nini? Ni fatigue ni ukanasia na blood toxins kana uteku purify ndakame yako noto kuya kana mulau ka hospitality lazima either M1 no kuwa tuidhima weight tukasia sukari tukasikia pressure na tukaweka blood cleansing tunaenda waita wa damu safi kazi yake ni blood kumia toxin katika mbio toxin katika ndakame ivuni yaku na ukitha mwako nwetha wi mwepesi. Asante na indi maukuli makunende na kumona ani maingi muno indi nenda ndakitali ambe kutusungia ingi tutono mukwatia bantu kethie etunenga mauseo na indi twisi bala tu mukwatia na indi nenda wambo tuningilile ndambuka yaku masai kitikubalia na tukwitha tyo sama maukuli ala wende na kutuma tyo senda mboka situ sile matuku 16 na umundi twati na Machakos na masaku ni bakube na automat kana automat supermarket baba na Rafi supermarket tuthengia ni na cooperative bank na mstenyani wa oni Saturday matuku 17 ngethia mulolongo to 3D hotel pande ground floor tukwate na automat ingi na ne flyover ya yellow side ya wing ya kuthi Nairobi angalisi lobby ikuani ya matatu na tuibundi nasia tukomane oni nina appointment yando ingi alama kwenda kuona daktari mulolongo tukomane oni anduma Kajiado nina appointment yenu Kitengela pipeline na kule maeneo ya Kayole na mudhenyani wa Manti matuku 19 tukethia Makindu kwa Makindu Motors kusiani sana Mubuni driving school matuku 20 ngetha Kathonzweni hoteli ni Wangomeni duka namba 3 ni kusiani sana Kilome na matuku 21 tukethia Matiliku kwa King'ute Chambio Inn Matiliku ni ba kwa King'ute matani sema Kilili na Changwasika na Ndovea na matuku 22 ngethia Mombasa ngethia Changamwe na Changamwe ni Ngomo Plaza ni office ila tubingo ye na nina appointment sando ingi tukethia tuitia Ngomo Plaza na niba katikati wa KCB na cooperative wabika KCB na cooperative lisa la vustazini nukuwa na kibao chakwa na uiona Rafiki Abo Clinic Mombasa tariki 22 tariki 23 kanani Friday ngethia musini wa wote wili kama likiti ya mboka katikati watazama Agrovet na Cecil Hotel na matuku 26 ketha Manti ya ingi tukethia Kibwezi wakuwe na kwa Chula Sivitali matuku 27 andika bandu tukethia Tala na Tala ni wakuwe na Flavors Restaurant matuku 28 tukethia Matu wakuwe na Kinatwa Sako Booking matuku 29 ngethia Kitui Mulimo Ngolovani ambe ubisi namba 5 na inya na matuku 3 ni Friday isu ingi ni watu kasokethia na appointment si andu masaku na kuya ni Uma Cooperative Crossroad welekele sokoni wamboka Uma Automat Supermarket na tuibau ground floor ni matuku 3. Asante Director Toby ni wembea masamu itu ndi madhala lakini yambia tuambie kwa nini tuchague Rafiki Abo Clinic wala si clinic nyingine. Rafiki ni rafiki ya wote. Card ni shilingi 500, free consultation, free test, we scan all the parts na tuinandivia kabola na ndakitali ni wethukisi ya mathina maku na ena ndawasi uvosia ena utweka wa miaka miongole na yemwe nthini wa witi wa ndawasi ya mite. Asante kwa kuve mausio asu o nthu makwata nthini wa clinic cha Rafiki Abo Clinic etha wina chale cha mwe we nyusa kana utembea na painkiller wasiaini mara moja yangu kana wasiaini ndawa siakwa ila ndawa siakwa sia kumina chalia iwe ikakwekana nasio tambuke uthi wambe kuma nthai kinthini cha kana chumo cha chale ke unundu Rafiki Abo Clinic nukukwita ithimi ni cia mana ndivini nini cia ni mufuko waku nukunenga mwanya waku iba kabola ona no uthi ukayele sio kaitwa mana
ama tunasemaje anondo amasama kulela wetu miteni maingi na etha bene kulio maybe tuanza kwithia watu maana twalea kusoma tusame ni masaa yetu kidogo imetupiga chenga lakini twako maana ingi next Friday tukethia tu kunenga mwanya ungi wa kukulia mokulio taa twasiambinwa clinic charafika abo clinic tweka kuita na kengai aibosia na kwanti ukuyati choose rafiki choose good health. Ambesu siva yuthe wakio chaku nisio official sia clinic charafika abo clinic mukuni simu ethebene kulio tonda kwithia etana asungi wa nake nukuvikia na kutete ni mufano muno ondo akuka ninasoma na nisibe mundu ngitonda kwithia atemu lakini asoma kindu amanaki kwa mgonjwa atakupigia simu ona namba no woso kaiya ukekala nayo kakona simu wakati maybe shida itakuja. Thank you. Kini kilingu cha Rafiki Habo Klinika kanani kilingu kimwanya kila chaito kwaku nondo sewa Rafiki Habo Klinika nacho kliniki ki mdenanskani kwa kanani cho kitongo eti kwa weti musio pyu maitumia ndawa cia miti nyenitwa Sally Shabeti Wambua ini Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV.